Dobra večer, tu Stella Hubmajer u Dubrovniku. Sada smo sa gospođom Dubravkom Sarić, ravnateljica ansambla Linđo. Dobar večer, gospođa Dubravka. Dobro večer, Stella. Ja sam vas htjela pitati, od kada postoji folklorni ansambl Linđo? Folklorni ansambl Linđo ide ususret 50. godini. Osnovan je davne 1964. godine, a već sljedeće godine 65. imao je prvi nastup. Dakle, 47 godina. I što znači Linđo? Linđo je naziv za ljeričara, čovjeka koji svira tradicionalni stalni instrument sa 4 žice na kojem se izvodi glazba, a oko njega plešu plesači i vrlo je važan kolovođa, čovjek koji govori i izvikuje što da plesači rade. Krasno. I koliko članova ima ansambl danas? Ansambl danas ima 320 članova. Tu su 4 sekcije, od onih najmlađih do onih najstarijih koji plešu. I koja je životna doba za ući u ansambl i kad se treba napuštati? Napustiti se ne treba nikad. A dobrodošli članovi za vježbat su od 12 godina do otprilike 28, to je nekakva dob koja je česta u ansamblu. A već smo počeli prakticirati s Linđom od najranijih dana, pa smo krenuli sa radionicama u dječjim vrtićima, tako da imamo male Linđovce već sa prvih 5-6 godina, zatim nastavljamo u osnovnoj školi, dakle od 7 pa do 12, a već od 12 ih pripremamo intenzivno za nastupe. Krasno, to mala djeca su tako slatki, je. I kako nabavljate nošnje i kako ih održavate? Nošnje su neke već jako stare i preko 100 godina. Nabavljali su se na terenu, jer Linđo naime pleše ne samo plesove Dubrovačkog kraja, nego cijele Hrvatske. Da. Dakle, po terenu se ide, pronalaze se još nošnje zaostale u starim škrinjama kod baka i djedova, onda smo ih otkupljivali i jako skrbimo od njima da se ne raspadnu. Moramo paziti kako se one koriste, kako se peru, kako mi imamo jako puno nastupa godišnje, 100 godišnje, to jako dodatno troši nošnje. Pa onda nastojimo ove neke dijelove raditi u duplikatima i pokušavamo još naučiti od starih žena koje žive u selima kako se to radi i prenosimo tu tradiciju na mlađe naraštaje. I kakav je utjecaj ansambla na život mladih ljudi i na lokalnoj zajednici? Linđo je nešto što u gradu je opće poznato. Nema obitelji u Dubrovniku koja za Linđo nije vezana. Dakle, tu pleše ili dijete, ili rođak, ili brat, ili sestra. Uvijek neko od obitelji je u Linđu. Dakle, to je mjesto okupljanja i druženja u zimskim mjesecima. Linđevci se međusobno i štuju i druže van događanja koja su vezana uz ansambl. To je jedno veliko društvo, čak rekla bi i jedna obitelj. Linđovaca sigurno je 5000 prošlo kroz ansambl. Joj, to je jako puno. Jako puno i sad ih imamo, što nas jako raduje, rekla kako sam već spomenula, krećemo sa edukacijama od vrtića, dakle djecu učimo tradiciji, ljubavi prema folkloru od najranijih dana. I kad vi to zavolite u mladim danima, to je normalno da se time bavite cijeli život. Je. I možete li nam rastumačiti što znači ples i od kada je? Linđo se pleše već pred 200 godina se plesao na sličan način u okolici Dubrovnika, u selima oko samog grada, a mi ga već ovdje promoviramo 50 godina. Dakle, to su parovi, momaka i cura, uz ljeričara i imamo vikača koji sad kaže koliko ide u jednu stranu, što ide, jednim šaljivim načinom govori što da momci rade curama. Na jedan šaljiv način, recimo, slomio i kosti, Bog će ti prosti. Ko hoće reći ne štedi curu dok plešeš, neće ti ni
zamjeriti ni sam Bog. Je jako veseli Jako ples. je jedan veseli ples i što je jako važno, Linđo je spoj i grada i sela. Dakle, u samom Dubrovniku se to pred 200 godina nije plesalo. U Dubrovniku su se plesali starogradski plesovi, dubrovačke kontradance, dvorski plesovi. Ali kako je Dubrovnik imao sluge kod gospara koji su plesali te starogradske plesove, tako se te sluge sa sobom donijeli običaje sela u grad. Tako je Linđo stigao u grad. Danas se Linđo u izvornom obliku pleše i u Župi Dubrovačkoj, i u Konavlima, i u Dubrovačkom primorju, u raznim varijantama, tako da imamo puno varijacija Linđa oko samog Dubrovnika. I puno mladih se bave folklorom, što nas svih jako raduje. Ja mislim isto da je jako zdravo, jel da mladi budu ovako u zajednici. Da korisno provode vrijeme učešći o svojoj kulturi, o baštini, o značenju tog plesa, jer znamo kolika je ta vrijednost plesa. Ne samo fizički, nego psihički oslobađa i stres, smijeh, tako da je ples ima višestruki značaj. I gdje ste svuda gostovali? Linđo nema gdje nije gostovao. Recimo, baš smo danas pričali o tomu gdje bi bilo dobro da Linđo pođe. Dakle, bili smo gotovo svim evropskim zemljama, bili smo sjevernu, srednju i južnu Ameriku, bili smo čak neki u Japanu. Dakle, ostaje nam još malo toga što nismo posjetili. Nadamo se nekom skorom susretu u Australiji, ponovo u Japanu i ko zna sve gdje još. I u Argentinu morate se vratiti. Svakako, Linđo je bio u Argentini, bili smo na jednom dugom gostovanju u Argentini, gdje nam je bilo jako lijepo i nadamo se ponovo doći tamo. Sigurno. I već što govorimo o šetanju i o Linđi, moramo predstaviti gospođu Maju Mozara. Ona je voditeljica Matice iseljenika u Dubrovniku. Dobra večer, gospođa Maja. I pozdrav svim našim sunarodnjacima u dalekoj Argentini. Puno vam hvala. Pričajte nam, znamo da ste bili skupa sada. Pa jesmo, evo, druženje i zajednički projekti Linđa i Hrvatske matice iseljenika mogli bi se u nedogled nabrajati, znači uvijek postoji mogućnost da se posredstvom Hrvatske matice iseljenika predstavi ovaj zaista jedinstveni folklorni ansambl i našim sunarodnjacima u svijetu, a jednako je tako i domicilnom stanovništvu izvan domovine, dakle tamo gdje naši Hrvati žive. A nedavno smo zajedno ostvarili jednu zajedničku suradnju Linđa, Matice iseljenika i udruge Hrvatski san iz Salzburga, pa smo gostovali, to je već tradicija postala, na danima Hrvatsko-austrijske kulture i prijateljstva u Salzburgu u Austriji, gdje Linđo kao i uvijek gdje god dođe pobere veliki uspjeh i velike simpatije. Tako da se naša suradnja nastavlja i dalje. Nadamo se da ćemo jednog dana raditi na tim preko oceanskim gostovanjima ili u preko oceanskim zemljama, što ne znači da neće Linđo ponovo posjetiti Argentinu. Evo, u planu i programu za sljedeće godine je i gostovanje po Australiji. I također vrlo često se organiziraju i nekakvi nastupi u okolnim zemljama. Dakle, evo sad već za 7. mjesec imamo gostovanje u Tomislavgradu na proslavi Dana grada, a zapravo je povod svemu tome bio upravo ovo druženje u Salzburgu. Dakle, gdje god Linđo dođe, uvijek je prepoznatljiv, uvijek je hrvatski, uvijek je kvalitetan i naprosto svi ostanu bez daha gledajući taj folklor, te mlade ljude kako s dušom plešu i promoviraju svoju kulturu i baštinu i na koncu konca svoju domovinu.
I kako se financira Linđo? To sam zaboravila vas pitati, gospođa Dubravka. Godinama se je samo financirao, onda su došla teška ratna vremena i onda je Linđo postao ustanova u kulturi grada, pa nekoliko stalnih zaposlenika bez kojih ne bi ansambl mogao organizacijski djelovati, financira grad Dubrovnik. Dakle, plaće zaposlenika se financiraju od grada, a Linđo za to promovira grad, županiju, Hrvatsku i jedan je od glavnih promotora turizma u gradu. A ovo što mi uspijemo zaraditi na nastupima, to služi za nabavku nošnji, za nekakve male sitne hranarine plesačima koji to ljeto plešu i preko 100 nastupa godišnje i za ove turneje koje nas očekuju, počevši od odmornih turneja, jer svaku godinu putujemo, nekoliko dana zajedno se družimo, kad ne plešemo pa se baš družimo. Da. Ove godine smo bili i već zadnje 2-3 godine putujemo u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevu provodimo vrijeme pa uživamo u zimskim radostima jer Dubrovnik nema snijega, tamo ga ima. Onda idemo na ove turneje družeći se sa Hrvatima u inozemstvu, pa smo bili u Kostariki u proljeće, pa smo bili sad u Salzburgu, sad idemo ka Hrvatima u Bosnu i Hercegovinu i tako te turneje se financiraju iz vlastitih sredstava i onda pokušavamo i prijaviti zajedničke projekte kao što smo radili sa Hrvatskom maticom iseljenika, pa prijavimo da bismo negdje putovali i tako na taj način dio financira se Linđo sam, dio se iz nekih sredstava ministarstava uspije skupiti. Aha, dobro. Dobro, ja se vam moram zahvaliti što ste nas primili. Gracias totales radio sad iz Buenos Airesa. Puno vam hvala i očekujem da se brzo vidimo i da dođete nas posjetiti. Puno vam hvala što ste me primili tako drago. Draga Stela, hvala vama što ste došli. Pozdravljamo sve naše Hrvate u Argentini. Nadamo se da ćemo imati prilike da Linđo pokaže dio te ljepote i tradicije koju njeguje. Hvala vam. Hvala.